Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vek kule thu thar sang kan ngai thadona Manipur ground report kan ngai thak nuwa thu thar kan don angte Myanmar lam thu thar te le thu thar beng virtual te Israel le Hamas inkar bawruak te kan ngai thadona he thu kan buat sai hi February ni som thotan ni zanlai dar som pakhat le achan ve a kan buat sai ani hei kan unaw kuki Myanmar lama omte tan puina turata na sumin ron thopo an kuta kan pek na receipt te kan dong ta a tilaya hianin mu turin kan hanta lang ve ani ramdang thu thar kan ngai thak ma in Mizoram a chuan milar mai mitam takin kan duran Felifana din muna thalo hle maya February ni som zandar kwale minute som ni palivel khan adin mun anron ta langa Felifana hi ventilator mantir ani to a nizan ni kwa thani sang hi som ni panga khan thi sen eunin ni pe kani a bp a sang hlei theilawa adin muna thalo hle chung ko ta phei chuan zan in adai to lok mai thei thu le trong trai chu anti thei to kani thu post an siam to a Felifana hi hun engemaw chen ICU a om nuwa son chu ania nimin tlai lama athowa ha oxygen te pek angai awangin ICU an da le a pneumonia ten atlak buak ni riatani Felifana hi December ni som ni chang ni som ni pali khan ataksa achau dewa wangin Aizol hospital pan pui ania ICU lama enkol tura da lu halani hemin nu hian dam doi in lama mithiam ten thei top choina den kola thisen po voi engemaw za tan pe ni January ni roksang ni som ni panga tlaidar nga khan Aizol hospital atangin Ebenezer a phurtlang ni in ICU a tho da lu ngalania ma ason chho viau lain ICU da lu le nga in na oma adin mun athalo le ni heting anga achan chin anron talan nuwa hian zandar som pakhat vel bora khan thi angin na thang na sa maya ravereng zo than kimapa puja marwang puana an khulai ron ta langin Felifana chu thi to angaran post dat te khatam maya hi thubel chian dol lawania undin muna Felifana hi amin ladam pui ani hetan ron ta lanang hian tong trai na chawanin nga na ni to a chung khat laina te po anin ko khong vek to ni lan soya tong trai na lama kan thei anga lo tong trai pui ve turin kan han ngen chewa tin Felifana ai po karon thachuak le nge turin du sakna kan hlan tak mewa mual min liam san lo ram se ti hi kan du thu sa mani ti kha Feli chung chang thu thang dik lo tam awangin kan han ta lang masa ani Manipur lam thu thar kan ngai thanga tuna hian Chief Minister Tharatan TH Biswajit chu MLA somni chuangin andu thu le rem manti pui thu anron ta lang to ani IRBK ma sipai silayan ru silai pakozinga khan AK47 rifle pathum le SLR rifle paruk anruwa silai ru bawzinga pariat chummu ani to ani Chief Minister N Biren Singha aban nuwa infala ven himna khau zoka kalpui zui ania sipai ten MLA te chen na in an fangkwal renga an veng uluk lebok Chief Minister N Biren Singha ban thu thang adar chi atangin pathian izan khan Imphal Valley area chu ven himna la sataka kalpui ania security force ten kong puipon veng hala MLA te in hian veng vek bokani hei hi Bharatiya Janata Party BJP Sarkarin Biren Singh thak tu ton ming an lapuan ma ania security po ti pun ania achan chu CM thartur MLA ming tarlan alani lo wangani Biren Singh al kalung oi lo ama du lo tu tlang taka an du lo na au pui tu claimant an oma BJP notice in charge sambit patra chu state chunga hian meeting nein mithar zong turin aum le don ni in he thil khatu te chuan an soyani hai alat siam ni lo ma se sipayan tam le a hei hidar kar som ni pali kalta chunga police post pakhat antichia a self loading rifle paruk AK series rifle pathum le ammunition meitei hoin anlak le wang poni bok he thila hian meitei separatist group pakhata firfiak pakhat anman to bokani police officer senior pakhat aming tarlan du lo chuan dan le thupek din mun bo chiat aum lo nan district police how tu zong te chu ground na anum vekani MLA te ina hian tharum tho na aum lo nan police le security force te
extra deployment a om bok tun thlengin tharum thona thlengal om lo ati kumsang ni som ni pali November thla khan Imphal Valley BJP MLA som ni chuang om na in chu rok kania then khat chu mi puipung khomin an hal bok ani kha senior bureaucrat pakhat aming talan lo chuan governor chuan malak dan tura puangang majority ruling party in athak tu tur chungchanga thutuk nan siam chu central nena akhiat tir to mai thei heng zong hi puan chhualani lo unverify message in round anti ang lo takin president rula da tura thupe alani lo MLA apo Biren Singh loyalist tam tak anom boka foi tu then khat chief minister tharni tumte chu anrem ti lo mai thei anti bokani officer chuan president rule puan alani lo lain governor ruathar Ajay Bala chu home secretary Luini ma se state and culturin department sang administrator emo advisor sang arwat thei arin om thuwa soibok ma se heng zong hi scenario om thei vekania ama saberin party chuan chief minister tur pakhat anti fel to chuan athak tu turan puanga chuta chuan ground na reaction rem na emo rem lo na emo om theya tuna chuan hai alat ti chu alani lo lai point force te chu anin ring rengani kan soi to angin Biren Singh hi atal buai tak zeta tuna ban na athelu po hi atana thatur jok ani ti hi ama ba ka central lampo hian an hachiang hle ani kan riat angin Biren Singh hi Manipur BJP MLA le BJP thopui party dang NPF Naka People Front le NPP National People Party MLA te zinga chief minister atanga thak du tuan tam MMA heti ani chuan Biren Singh tan hian chief minister ni zui zel hi anuam to haulawang meitei le kuki in kara buaina chuatir me ni thum sang hi som ni pathum khan tharum thoa buaina siam tura en Biren Singhan a fuina thu a soinia anpu audio te pudru kha Central Forensic Science Laboratory chuan uluk takin an fin fia za somkwa pathum chu Manipur Chief Minister N Biren Singh thu soi ngai ni an ria a he report hi an sila Supreme Court athleng to a he thu boy hi Supreme Court ina ngai to huna N Biren Singh hi thiam lo an chantir vai chuan Chief Minister ni thei ani to don lo hrimhrima February ni som thotan hi Manipur Assembly session nei tan turania kan ria tangin Manipur Congress Party chuan he session a hian sarkarin tok lo na no confidence motion putlu antum ru hle a heta hian Chief Minister N Biren Singh lakalung oilo BJP MLA engemaw zatin no confidence motion thlop zonga ban an pharmei rin ani boka hetiang boruak lian tak pathum te wang hian N Biren Singh tan mutmu tua thei ani to lova Chief Minister N Biren Singh bandu tu jingami Speaker Thokchom Satya Brata Singh chuan Kalyam ta Khan New Delhi BJP President JP Nadda muwa Congress in no confidence motion an putlu chuan adal thei don lo thu aru lang rotin alo fil to ani February ni thum khan Manipur Rural Development and Panchayati Raj Minister Yamnam Khemchan Singh chu Delhi akalin BJP huai tu te hna Manipur Chief Minister hi in thak lo vai chuan Manipur sarkar hi atu thei reng ti a khil boka February ni le khan Manipur lar sap AK Bala chuan New Delhi Union Home Minister Amit Shah muin Manipur sarkar ding lai din mun derdeb zia khil bokani Chief Minister N Biren Singh po among ahung man to lo kan masa khan voi ni ngot Delhi akala Home Minister Amit Shah amu theilowa maha kumbela ate azuk in himvel tamai maya in rinnia zukkal le pheka chuan a cabinet minister te tu ma ahuailowa Home Minister Amit Shah le BJP President JP Nadda tenen darkar ni lai thu khochang an soi nuwa chongni changhu khan Imphal lama BJP notice coordinator Sambit Patra nen an lo thok khole wang ani ti chuan chongni tlaya N Biren Singh chuan Sambit Patra le senior Manipur BJP huai tu cabinet minister TH Biswajit Singh Sapam Ranjan Singh Govindas Konthaujam le TH Basanta Singh tenen Larsap Ajay Kumar Bala an muwa bana thelu tani hetianga bana a thelu ta ka chuan Larsap chuan voin thotan nia assembly session nei tur po asut tangalani kha report than khata chuan Chief Minister N Biren Singh chuan
pathian ni khan New Delhi Union Home Minister Amit Shah akom nuwa Biren Singh hi aban Mr. Saan National Capital ako Biren Singh hian Imphal athen nu loka governor bala hna ban na hi athe lut ngal ti in an report bokani Bharatiya Janata Party chuan Manipur Chief Minister thar ruat le tur chungchanga ko na asia manga party high command chuan February ni som pahnia meeting poimo tak ne phuta he meeting hian Manipur Chief Minister thar chungchanga final call la ang February ni som pahnia meeting nei tura hian Manipura BJP MLA Zong Song chu New Delhi ko vet an ni to a thu nei tu ta chuan notice life February ni som pahnia New Delhi meeting nei tura hian ku MLA som po antel thei tian soya ma se hemi chungchanga hian fin fia na ero ala omlo ma se Manipur Chief Minister thar hi meeting poimo tak nei zoa February ni som pahnia puan ani mai thei ti in an soya hei hi dikani chuan February ni som pahnia Manipur Chief Minister thar hi kan riat nge yarin omani Myanmar lam thu thar ngai thang Chinland Ramchin State Tadim Township Ngalbual Khwa Mizo Chin Civil Police Soilo Pakim Lian Thang le Padal Muan Kim Chu ZRA ten lal rotin an soi saklum thu tual chumi ten Zofa Journal an fril he thuwa hian Ngalbual Khwa GNA chuan akhwa le tui dikna thawang chu hawin ZRA EC an dem hle a thu chua an siam bokani February ni rukzandar kwa a Pakam Lian Thang chu athian pa Padal Muan Kim te na avalenga ZRA ten lomanin zan chua an phal lo thu an soya chumi thin rim chuan an thian dun chu an soi sakron ta hrep maya hemi nuwa hian an boral pha thuan soi Padal Muan Kim chu ZRA te hian February ni saria an soi sak na tuar lovina thia Pakam Lian Thang chu ZRA ten an soi sak nuwa achung ten du tok turin an vadila thei top chua achung ten an enkol nuwa vandoi thak takin February ni riata aliam tuar lovin aboral thu khomi ten an soi bokani khomi pui ten tiang anga ma ni tlang mi unaw te chunga rong taka ZRA ten poi soi lo chunga chet an tho mai hi na an tia tiang hi mi pui chunga le midang chunga thleng to lo se an be sei thuan soi ZRA EC lama tangin February ni kwani min thleng khan in thiam lo na thuemo ngai dam dil na thuemo ala om lova he thu hla hian ZRA EC lama tangin engma thu chua ala om lo bokani Chinland Ramchin State Tadim Township Bonli Khwa om ZRA kem chu Chinland pasal tha CNA le CDF por rang rual ten February ni riat chomdar som le achan ve khan an lak fel thu mo phut na nei tulam chuan zofa journal a fil thu don danin ZRA ta chuan SSC lama an tho pui SSC laman tho pui renga mi pui sipai kem le an duty na mun an waka fo ba ka nun na chan pon lo am to a mi pui lam tan har satna an siam thina wangin CNA le CDF ten Bonli Khwa chu an wathen fai thuan soi Chinland pasal tha te le ZRA in ka na thi le hliam anom lowa ZRA te chuan an kem an tang chiat san thu soin ni danga CNA le CDF ten ZRA sipai man an nei ta chu an lanau pan wangin mangai na nen an chua le thin thu CDF hual ngoram director sarpui te chuan zofa zona la khil bokani Chin State Matupi Township Chinral thuam keng pol ve te tual chung boina wangin an in beina sahle a CDF lautu sipai palia ya tlem lovin nunna an chan ti hriatani Matupi Township Chinland Council member CDF lautu le Chin Brotherhood member Maralen mi pui sipai MDF te hi kumina tang khan anin be tan thu hriatani anin be na satber hi January tha chonhulam khania CDF lautu sipai pali velin nunnan chana liam anom nual MDF sipai thi le liam anom nuala azat chi hriatani lova anin be na kara tual chung chanchin soi thei alali lautin Chinland Council Secretary Salai Paul chuana soi CDF lautu le MDF in kara in be na hi Chinland Council sipai te le Chin Brotherhood tang rual Paul te in kara buaina angai turan dilova in rem thei turin Paul pahni ten mo phurna nei tin Salai Paul chuana soi bial chung buaina chungchanga MDF sipai ten CDF lautu te thunun huam chung chukum sang ni som ni pali December tha chang nuwa tang khan an lu chila
in ka buaina chuak ani Chin revolution Paul ve te in be na drone an manga anin ka na che vela khomi pui te po an tlan chena sa hle ani marami te hi matupi than tlang palet wa township vela an chenga lautu mi te po than tlang le matupi township an oma ramri in epa omte an ni bok khothen khata chuan in ompolin military council te an ma chon howa bial chung ma son na an tho lain tual chunga buaina chuak ta ni Spring Revolution aron thenga tual chunga namtan thei top chua ani lai hian tual chung chungchanga buaina chuaka hetia in opna chungchanga malak ani mek lai kara hian kumsang ni som ni pahia tang khan tual chunga buaina chuaka annuwa ji omlam pan mai lovin in be na hiala thlengta ni ti in salai pol chuan a soi January ni som pathum khan Chinland Council Chairman Pujing Chungchuan MDF nena Chin mi te in sui khom tura kan kara ho tu ten ma an lak lain thisen chuana le in be na por rang ten kian san ram turin ngan na thonani in ron ton na in fin khom tura kong zong turin Chinland Council Chairman chuan le kha thonani matupi township Chin Revolution Paul ve te buaina chungchanga CDF lau tu le MDF te an in bia a February ni sari theng khan an in biak na hian ra tha a chu lawani in ong hlai le vai putar guruji nipidowa anin kom vai puithiam guru Sri Sevi Shankar hi India humanitarian leader le peace ambassador ania nimin ni kwa thakat sang hi som hi panga pathian ni khan military council sarkar ho tu senior general min ong hlai anen nipido khopuya military council chairman office diplomatic hall chunga khun khan takin anin komani India ramatanga lozin vai puithiam guruji chuan Myanmar rama remna le muarna an nei theinan thei top chua in pui bom kain huamani ati Burmese military leader men ong hlai le guruji chu khun khan takin anin koma guruji hian Burma rama piang le Salian India mi Myanmar citizenship nei to Hindu Muslim le Buddhist sa khobia tam tak anom thu an soi kaya Myanmar ram chunga aram leilung fa te ang maya khosa in Myanmar ram le nam mason nan thei top an lo chuat thina ni ati menong hlai point India vai tha te le Myanmar ram mi te chu hun rei to tak siam pahrang lal hun lai Pagan dynasty atangin unaw ang mai nan lo cheng tlang hlom ti asoi boka tun lai politics in num let dan le tual chung boina chungchang vel chu an ti du na hun rei lo te chungin Myanmar ramin democracy ram siam tumin multi-party election an buat sai don ti alo khil bokani anin kom khom na chuan senior general main ong hlai chu military council joint secretary general UNO council advisor member lieutenant general Yapiai le foreign minister Uthan Suetan an troi omani minister of border affair le military council peace implementation coordination committee chairman Nikop Bok lieutenant general YRPI le vai puithiam guruji chu hemini la hian a sangin anin komboka remna le mualna lam khoi malak dan le humanitarian aid sem chu dan chungchang an soitang bokani guruji hi Indian ambassador of peace tiakhia tania vai mi puiten an ngai sang hlom hle ani Burma ram achan chungin February ni riat khan yangun khopui chunga National Theatre Hall chunga an sa khuana ser le sang thila thu soina le zirtiang na pe bokani India hi politics lama mathlir thui tak nei ania chuwangin look is policy tia kan hriat thin act is policy anti tak hi akal pui meka China ang thovin Myanmar ram leilung hau sakna thau aso dwa wangin military council sarkar hi atlon hle a sipai lal le awwa le wang te hi abek tha hle ani menong hlaya po hian president ani theina turani don phot chuan ama thlop tu tur Burma ram chunga vai vote nei tamzia chu a hai big lo chu wangin thate te in alo dong songani vai sa khoi tu guruji hi India ambassador to Myanmar chuan akal na pianga atoi omani Israel le Hamas chuan inrem nan siam angin an mi man le khren ten chu azela inrin ni liam ta khan Hamas chuan an mi khren mi pathum chuin an zinga hian ni zali somkwa pakhat chung an khren to Elisarabi atel Israel hian Palestinian mi za somriat pathum an chu avebok Elisarabi hi October ni sari sang ni som ni pathuma
Hamas ten Israel an be truma an man zinga khana tela Gaza an reng zui ani Hamas te hian anu puile fanu pahni te an tha sak bok ma se Sarabi hian an chanchin engma rezui lova in rin nia chua ani po hian anu pui fanau te kianga akile thei tur chu a hlim thu te soya ma se anu pui le fanu te chanchin hi hril ania a unau pa po Hamas so in an hren lai na thia arwang po Gaza a hren mek alani ti hrilani Hamas in mi pathum an suate hi Israel civil mi vek an nia Red Cross ne na hlan tura an ron hruai chua hian an mi man te hi an cherin an taksa a chaklo mel hlom hle hewang hian en kol an ni dana Hamas soisel na le dem na po atam pha hle ani January ni som pakua Gaza strip in ka hai man tran ani atang khan Hamasian an mi hren mi som ni pakhat an chua to Israelin an ramzel ranga Palestinian mitang zinga zanga somruk paruk an chua to bok in rem na thok khat na mi somli pahni man chung hian Hamas hian mi som thum pathum le Israelin mi sang khajakwa an chu ani Hezbollah ho chuan an ral thuam da na le an ken lu ruk na mun lu na infrastructure siam that tumin ma an lameka Syria atanga Lebanon ral thuam phur lu tumin ma an chun zom zel bok February ni kwa sang ni som ni panga khan October ni thum sang ni som ni palia be to smuggling tunnel chu Israelin abeinon leni hi Hezbollah unit sangli zali ta kilometer zathuma thui tunnel ania Lebanon mar chak biala omani aerial photograph a chuan tunnel area hi Syria le Lebanon lam hoya khon ani alan danin alian tham hle a van le truck te po lut thei tunnel chunga hian an kal thei ni nan chuta Hezbollah hian smuggling tunnel dang amang ani arin om leni nan soi Syria lama tanga tunnel an be lu na mun hi al Qasir le al Daban airport homs khopui chimlam kilometer som panga vela hla tlangram huna a oma Lebanon lam hoya tunnel lu na hi mara al Zakba a oma beka mar chaklam el harmela tanga kilometer som pani vela hla a oma ni tuna hian Hezbollah hian Syria rama tanga ral thuam son chu tumin ma alameka atam zok hi ramri hnaya a oma sarkar tharin alaman lo engponi se Hezbollah hian Iran puina in Syria ramkal tlangin tol ruk na mun thar siam le tumin ma alaton di nan ngai Syria a sarkar in thap ma se chetla an latum tho ni inalang Hamas kuta an sultan na atang adam chuak te en kol tu Israel medical professor te Ohab Ben Ami or Levi le Eli Sarabi nizali sompua pakhat nuwa Gaza atanga chua zalen te chuan Hamas firfiak te chuan andam kho chuak na tur chang chau ei tur tlem thei ang peran pe a ril tram rengin anda ti an soi an tan chung jong hian phei khok po slipper pon pelowa kelongin an omani alet ling zong ten an khai thina an ke a an hreng reng boka chu wangin an ron chu ania khan kal a hre om an ti hle a alet linga anda hian an vothin bokani Hamas kutatanga an chu azalen alo ho nu kar khatle achan ve nuwa Jordan bip chuan te zong anei zo nuwa voin khan siba hospital atangin chu atirania achung te chuan rehabilitation kong hi ala thui hle a chiri aerial kafir le ru bo zong te an ho ma chuan a fam kim don lo Jordan hian an lo kir le theinan malak atum het hle a tuma an hnu chia lo nan a theina zong a chua ngai ni in a hria ti in na puang ani alo ho nuwa a thu soi ma sabera Yarden bibas chuan vo in thleng hian ka chung te hi ka hnena an la ron kir lova van duai thak takin ka eng chu Gaza a ala om renga an om chung chuan heta Israel a hian katan chuan engkim a thim vekani tuna chuan in hnena prime minister ka thu soi du chu tu mai min zia sak ni lovin ka chung te ron hruai kir le la ka thian te ron hruai kir le la mi zong in lama hruai kir le ro ti in na soyani Israel mi kidnap te an ron chua cher em te khan Hamas so in an ti du da zia ti lang chiang hle a khami kha ron in soi mam nan Hamas propaganda chuan hepa cher tak mai thalak hi Israel zela tanga chuak ti in nan ron the dar ve a ma se hepa hi Israel zela voi khat ma ala tang lawa firfiak tang chua zinga mi po ani lova
riko ta po om lova Palestinian mi kan survey thalak anron the dar vele ani Gaza corridor atangin Israel sipayanin nuk dok tana Israel chuan inremna an siam angin nimina tang khan Gaza corridor poimu atangin Israel sipaitanin nuk dok tan tian soya Gaza Strip in ka hai puang tura inremna an siama Israel hian Gaza chimlam le marlam in thenna netzarim corridor atanga asipaita lak chu arem ti telani in ka hai mantran ani atang khan Israel chuan indona wanga mundanga tan sia Gaza marlam mi te chu he corridor kaltlang hian an kholama an kir aphal sak to adi nimena tang khan Israel sipai te hi lak suatan nia sei nima se engza chiange lak su an ni ero sei chian ani lawani ati lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Israel Security Cabinet ma in ka haina bung thar omle tura thil chop chua turte phar tura be sei ni mekin hei hi Hamas lamin an hnol arin pleti an soi heta Netanyahu an thil a chop chua thar le tur jinga hian Gaza a Hamas thunei na ti tople no chua Hamas military wing Qassam brigade thia dar le Gaza a Israel mi la khen mek te an vaya chua tir na tur lamte atelani heti lai hian Israel lung in lama te chuan Palestine mi sang tam tak te chu din mun hreom tak nuaya latang mekin tam tak chu an thimek bokani Hamas ten an thu chop chua le tur hi an pomani chuan Gaza in dona chu atop to don ni in tarlan ani boka Netanyahu hian in ka hai thu thun thar le tur hi US President Donald Trump le Middle East envoy Steve Witkoff te soipui to in Hamas te hian an lo hnolani chuan Netanyahu hian in ka hai na tho khat hi pot sei thein indona ti top tura bo zuina lam hel kwalin Gaza atanga Israel sipai te lak chua po athul tir le theibok heng ba ka hian Israel lang hian Gaza Strip chom dol na zona pui na lut turte anti khobo theibok kani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia khothlang lam Karsbiala indona matonga North Korea sipai te da anni ti asoya North Korea sipai te hi indona thi an tama wangin thamasa khan indona huna tang hian nu kiam lia soyan ni ase President Zelensky chuan athu soina video ati chua thara Russia sipai te chuan North Korea sipai te hi ron fuai kir lein Ukraine a option Karsbiala indona matonga da le to ani ati Russia sipai te pui turin North Korea sipai singkhat le sangkhat vel tir anni ti khothangram official ta chuan an soya heng zinga sangkhat vel chu thum chungin indona an thi ti an soibok ase hemi chungchanga hian North Korea le Russia chuan soi an la nei lo thungani Russia hian Ukraine nena an indona an sipai thiza thi kumsang hi som ni pani September tha thleng khan sanga zakwa somthum pasari an tling ti asoya hemi nulama ero thiza thi apuang zar ngai to lo ma se Ukraine President chuan Russia sipai thiza thi noi thum le singa velan tling to nin karliam ta khana soya report then khat chuan hei ai hian an tam ni na ta langbok Zelensky an Ukraine sipai thiza singli le sanga le zati asai chu military expert lampoin an oi bik lova hei ai tam fe hi an thiarin ani